Sabuk saung kahbal ti mahashu yapir COVID-19. Tanun saung kolta tuch inochashun heklepal. Tita nunsa sa onlinin tuch un kultur ulun mo. Nunsa un kultur ulun tat bunang es chekahay ubis embatik. Nun sabuk satung kahbal ti mahashu yapir COVID-19. Tanun sa tikahpat tuchukotalah nunsha. Me vacuno cuando sea mi momento. Chales hatwalish bani ayulon chanos ni apinon pahte ti biohe le paliol pal koy komam ishi katilba atkato batu malu tatin u kusal batu kashlan ojo de agua katilbat katmalak chusu kamsti uchus baleni koy chahaktita. Bueno, tish la lochones tsinya. Kamgoti atilo tsakatin to. Asum built in Abigail. Nya. Tu adia ojo de agua ta. Nya atilo tsakalen tu chus pep nya. Malu capacitación, cultura, más que yoron katir cultura. Nya yeksa muchas veces adonchus ni no kupendo bato tenamos no kuchishwa ti kuyol palas yeksa beti la chishko sino que atos nya tilkush más la pengo sakalas aval no kupan identificar tu traje a kuyol palas aval no beti pan identificar Tantistes hatwalish wa atishta tu chus balen. atoma 12 Tish bases es habite baba bitematik ba ayal chaha que pabe tu tena kusan patimale ojo de agua ta ushisti tu kachijo ti kuyol petu kuyol pal ti hoxam ti un hoxam un pastes ti kahail chunga kun la kun kopano ka koke palum paste ay pan ta mo o ti lo pa kun ka chisileta tan kiste Chale shin ni qachel umali qilan chel qachabet otsi lo sete uba habiste un qachum bale uba ni chakonsal ti umal hihichiol tu kuyol bal ishil echkole qan khalchel sete ba un qayol bal be attu kashtanye no kutrol betel tu kuyol aqalu wala he pumal yol bal ba tu chit kuyol hasta qaka no jijeteak. Chales wa se hununila actuales ni ilon tikai chelas tan sheba ates kukat eche tiu chotsi ni manejo hate ser tas nimal shun achum malati ichup mal akyol malyol be anchu ba hilo be otsi masvanas aive nu takunsa ti che malyol be anch la che tu yol bal echkole be nikul katip kawal shia longa mayole composición jehove kawal yol asmal shintes deben kamsi ka shop tan di ka be shia lo yole taqi lo yole be kahwal tan kahwal di shop al chavedo as hop kahwal longa atin maleve shop ale la kalvete stane ka shop cho vestide cuadrado ahí vean, HTTP, pero HC también por composición, yo, 10 cuadrado, todo hecho, yo el baltic cacho, asmal tu maleve, beti cabaliol, saca tu yole, asmal, que del que te asacha no ma tumbal parte coleti por derivación, veni sabe ti mal cambe ni chacongat, echcole ni jaleve, chusbal, o chisbal vestuas eche so chisbal cho ni qalvete awe ni esa no chise ahora so dura chashu to chise so chisbal cho vetos ave ni mesona ave ni sakat por derivación que sati malu aponu ven pane
por derivación dale capa como le ve chenuma temparte chocolate chie so nim bet mo tu mo kam andanas aive ni tsai ase ma chen tum le ve emparte asa chenuma de chocolate calle ti utilone chaveto por su color chocolate ni jaleve kahi kai kai chon khale asa chen mat bahte chocolate ni khati ich chash ich et moka ich an ich sani venga tilo no kame beni kuchubi as ai kahpa bito pahes kamsin kunkan chocolate ma que qalaba tiu tsise por ejemplo coser tsis pero tiu akoneve ni baneve tsis ni bane beto akon mas tsis palcha beto pa ni tsisone ABTV por su función akon ni bane as cheve asata un kata uchuwa chole bebe tsi papa no tsi al bedamo fe tsi papa la we ni tsi kato au tsi pale asa we ni tsi bambete tsi ni tsakat bete di kunun asani ko katonsa kamu apa ne ni bano ako male ni ko katonsa tsi ni tsakat bete ki do apa ne ni bani as chebe ti asa chen chocolate tulibi soni sikine betmoni shulune betmo kamade ni bani as chebe ti asa chocolate yo ka kai no chuma le bas ni chilo chebe chebe mal mati alo kan tulwa la chube mal die la kai di mal kam asyesh kam ba yakko la o ashol habistiu yo le que chupi di pedave detan municipal es tul y palmal ya kawa ya ojo ya bas todo si de chocolate kamalat lawo ya biche malu yo le con el jalebe chemba zip chan jalebe tiu computadora as yes kam ta o si mal kai ko shaul o sin deschen alo tan kong ni tok ikha tuluan palong es tuluan ikha ech kapitong ka chumbale baba bakatakarnak me kiatske ba kamni tul belash ihe pumaliol ba yol ban ishil asech con chumbale ba la kuchakun sata o ba iche maliol be attu kashtan sieno ko troli chaban y trol yol la kobani tantish basete as la kuitrep kula chaveto tu kata chumbal tul qachkan otsilo Jessica Schwitz in Matzikne, Dilo, Tualochista, Atsum Uncheas Chel Saba Otsa Hilo Seteti, Hankal o Chocopol, Itamah, Otsa Hipal Keo, Mahkam Nitalreas, Sapanashi, Pecnico Shipash, Atsankal o Chocop, Sipal Jet Otokebal, Echa Chel Sakalus Benjamin. Yeshat ni bengu kay kam oni tale o kam oni kabi
toque pequecha o hatutencha echa o kutato kunanut tek musto sale talashtele utsa ulma anima echa totus kushe o ni koshi pashap sonche asa ulma anima echa tkoshtu mahte echa til koshtes nya anitale asa atin mahkamchil yesh kam nitale as apilpek ash nikoshi pashap sael nje asa animos nitik tota hits apinam kosh sakam ayo jet echwan ni bang odre unche echa tiqunam mahte echa ni qil topon otros pektashe chani topone unche anitale as sa opon mah anima o kam koshwatio kam wat kamahte echa o usho echa o sa o esa khale kastesh ma tenam o nitabil tore unche anitale koptos sipal kosh o kam nita ots hilo qabek enchimal o yeni qabi o yekosh ni qil qotoke pat wat kama itash kongo qol sabek echa mahte ushil echa ni qabi toqtotos o tilkosh te echa abi kosh ni abin tumah o itzinatsik tumalotos Cheas valsa anitale asa elpen mal anima tu otot o sa joktelpen ncheonya aval nitale sa vat mahs echa o tsunun echa ni moch topon katsotot nche asvalsos ani kuchun sa echa ma anima o kam tekwen utsunya anitale as mangosh tatin retio echifet nya asazani kuchun salto malo bat más echati valo utala sichin echani kapito to kalamunche enchimalas bolsa anital asecha ojatil saqi ojati japal che kaya sonya ni mucho pasap sale bate mahtes echati valo nam echani mustopon todos atil toque algo qotilone echao o sa saqle o ka o kam koштeren unche anitale as ang koshtatin uchil o chunchil pekecha o ehti chama chumum o ma kam koshbati o bate mates echati va pich ko jele o ni kapito balza unche echa o ayen uche ha se o til koshte unche anitale asa uchjeip to otot o Kawadiok suci. Unche atangkal utrokop tu sikosh. Ota panitae kamalitale. Echa uvi nichi tip sakale hunya kapitoke. Sa atin chao to otot o sa atin jay. Unsoh tielu otot mahte unche atangkal utot sipan kosh kamnitale tanunya. Unche unya Aztec hankal is a chance chatito la cha anima tan mucho saleti balsa hay esa anima it mucho pale pe unya ni mucho tapi to sale otto que pal hay o to otro enchi malazo yeni kuni manche pero asya y tal mal campe batma deus echen yeksa kusotsa otro malza tan si balgosh kam de shetisote unche unya echkoshi pensis sanaliene sa soci unche yek texiane pe echen sa qisa qolsa ashtoqdalah ni tramahte qol ni chie unche unya echa sankal otro malzus ipena ipengoshto yeksa qasi sa soci tan enchi malunche ni talash kam manitale echkosh val Sakasi de dos tan deshete. Kailo ni chemo nupale